Abantu babarirwa muri mirongo muri Mozambique biciwe mu bitero by'abajihadiste mu mujyi wa Palma mu majyaruguru y'igihugu. Abahanga bagerageje gusunika ubwato bwuzuye za kontineri bwaheze mu kigobe cya Suez kuva ku wa kabiri w'icyumweru gishize. Cyakora ubwo bwato bwa rutura buracyazitiye ibicuruzwa byagombaga kwinjiza miliyari 9 z'amadolari ku munsi. Nyuma y'amezi guverinoma ya Ethiopia itangaje intsinzi ku barwanyi ba TPLF, abatuye intara ya Tigray bongeye guta ingo zabo. Noneho byaturutse ku kibazo cy'ubutaka kimaze imyaka 40. Muri Kenya, nyirakuru wa Barack Obama wahoze ari perezida wa Amerika, Sarah Obama, yitabye Imana afite imyaka itari munsi ya 99 y'amavuko. Inyamaswa zidegembya mu cyanya cyazo cy'Ibalule muri Afurika y'Epfo zabonewe uburyo bushya bwo kuzirinda abazihiga.